Posle stradanja Gospodnjeg, đavo je izgubio snagu. Posle stradanja Gospodnjeg, đavo je izgubio snagu. Idolopoklonstvo u kome je vladao je izbledelo. U antihrišćanskim danima on će se pojaviti i vladat će ne kao ranije, kao idol, već u moći zlih ljudi. Okupit će mnoge narode pod svojom đavoljom vlašću, a kasnije će se kao duh ovaplotiti u jedinstvenu antihristovu ličnost. U prvim danima sve je bilo u vezi sa idolopoklonstvom, poštovani su zakoni i autoritet. Ali u hrišćansko vrijeme vlasti će zahtevati da joj se klanjaju, ne dodirivajući se religiji. Oni koji se klanjaju bit će smatrani sledbenicima Antihrista. Tada će doći do podele po volji Boga, dobra i zla, sledbenici Hristovi i sledbenici Antihrista. Gospod će odvojiti ovce od koza. Tada će zajednički život u pred Antihristova vremena i u daje vladavine Antihrista. Istiniti hrišćani neće snositi građanske obaveze, jer će i sam Satana i Antihrist biti na vlast. Surovi su neprijatelji našeg Gospoda Isusa Hrista, zato će zakoni koji izdaju oni biti usmjereni protiv Boga i crkve. A onaj kojim se pokorava čak i sa nevojnošću i dalje će biti poput saučesnika Antihrista i bit će odbačeno. Poslednji hrišćani neće želeti da se poklone moći Satane, mnogi će se ujediniti u svojim zajednicama i živjeti odvojeno od poklonika Antihrista. Biće posebno i potpuno odvajanje poslednjih hrišćana od antihrišćanskog društva, što se nikad u istoriji nije dogodilo. Pravi hrišćani posljednjeg vremena doslovno će odbaciti građanske zakone i neće poštovati autoritet. Imaće jednu unutrašnjost, pripadnost nebeskoj otadžbini, imaće svedočanstvo Isusa Hrista za koga će proliti svoju krv. Ali Gospod će prije početka antihrišćanskog carstva, da bi odvojio istinite hrišćane od ostatka društva, poslati anđela sa pečatom koji će misteriozno zapečatiti izabrane hrišćane. Pečat će dati snagu da se odupre narod u progonu u svakom trenutku pre i pod Antihristom. Kada se otvori gnev Božji za uništenje antihrišćanskog društva, tada će se u ove pobune mnogi zaslijepljeni hrišćani sa antihrišćanskim društvom obratiti Bogu sa pokajanjem, ali bit će kasno. Nebeska vrata će se zatvoriti i neće dati Gospod i niti će im oprostiti. Tek kasnije, posle telesne smrti, saznaću da je njihovo pokajanje bilo beskorisno. Oni koji se pokaju u posle vremena milosti. To je zato što kada je antihrišćansko društvo željno uživalo u tihom životu i nije razmišljalo o njihovoj smrti. Usred toga, također, i mnogi nepromišljeni hrišćani nisu razmišljali o svojoj sudbini. Živjeli su i bili su odneseni širokim putem i nisu željeli da uđu na put tuge, nisu postali, nisu se pokajavali. Nisu slušali druge. Opominjani su da je se potrebno odreći svega zemaljskog, prekiniti vezu sa nesvetim društvom, ali su poštovali delo i reč Antihrista. Zmaj progoni crkvu Hristovu u svako doba. Ona će biti podijeljena u dve kategorije. Hrišćani koji su čvršći u veru i verni koji su slabiji. Zmaj će pustiti iz svojih usta svakojake progone i učenja protiv hrišćana kako bi ih prevario. Ali pastiri će pobeći iz gradova u unutrašnju pustinju, bliže Bogu, dalje od sveta. Sakriće se od ljudi, a mnogi drugi će biti zatvoreni. Pustinja znači gdje god ste pravi hrišćanin, u gradu, zatvoru ili usred sveta, morate da izdržite, jer za đavola kao i za duh mesta su svuda dostupna. Sa rastom otpada nevjernički svet će pasti na crkvu i pritiskat će da se izmjene crkvene službe. Dogme ponašat će se sa laskanjem, obmanom i nasiljem. Prestat će otvoreno istinsko bogosluženje i zajedništvo tela i krvi Hristove sa svetim tajnama. Tada će započeti otvorena služba Antihristu i ona će vladati nedostojnim hrišćanima
koji neće to sumnjati iz svog nemara. Ali pravi hrišćani koji se nazivaju hrišćani znaće zamke Antihrista. Oni će živjeti usred sveta, ispunjavati zapovesti, imati svjedočanstvo Isusa Hrista i neće biti povezani sa antihrišćanskim društvom, samo što svojim savršenstvom neće dostići tu pustinju blizu Boga, poput prve i tako dalje. Oni kao ljudi sveta, svetovne aktivnosti mogu pasti i grešiti, ali oni će ustati i pokajati se Bogu, a Gospod će im oprostiti. U prvim vekovima hrišćanstva mnogi slabi ljudi su bežali na tajna mesta, katakombe, pod zemlju i tako dalje. Odali su među neznabošcima i potajno ispovedali Hrista, pa su bili nevidljivi za svoje neprijatelje. Ali kada je izdat dekret za pretres, mnogi su izvedeni sa tajnih mjesta, bili primorani da se klanjaju demonima. Neki hrišćani nisu mogli da se odupru mučenju, ali mnogi se nisu predali, izvršili su mučeništvo i zato su dobili krune na nebu. Objasnimo kako će pravi hrišćanini živjeti u antihrišćanskom društvu. Za ove hrišćane će pasti teško vrijeme, jer će biti lišeni pastira i učenja crkve koje će potpajivati srca i pokazivati čuda kao što je pre bilo ranije. U posljednja vremena njihovi pastiri će skrivati izgled od ljudi i neće činiti čuda pred njima. Samo pravi hrišćani će sagledati strah od Boga i ugađat će Gospodu onoliko koliko nisu htjeli pravi hrišćani, a od Boga dobiti posebne krune, a svi bivši pravednici će im se začuditi i reći: kako biste mogli samo preživjeti u tom takvom teškom vremenu bez pastira? Antihrišćanska vlada imat će sataninu pamet. Ova sila će djelovati politički bez utjecaja na religiju ili veroispovest. Daće jednaka prava za svu veru ili sektu, ali istovremeno će napasti sve religije i otvoreno će propagirati da nema Boga. Sve vere imat će pravo da otvoreno vrše službe pod uslovom da ne krše se samo disciplina i državni zakoni. Vlasti će sve kancelarijske položaje uzeti pod svoju posebnu kontrolu i vodit će ih. Ljudi neće služiti Isusu Hristu, već Antihristu. Slepi hrišćani grešnog Vavilona da se iskorijene oni koji idu protiv, ne što se tiče religije, već kao zločinci naroda. Otuda zaključak da će sve početi sa dokumentima, jer oni neće reći da su uzeli Boga, već će reći: ti si neprijatelj naroda. U Rusiji je bilo i bit će mučenika, i tako i u pravoslavnim drugim zemljama, poput naše Srbije, Grčke, Jermenije, Gruzije i tako dalje. Ljudi će se odreći hleba i vode i spasit će svoje duše. Svi će stradati, zapečaćeni i nezapečaćeni. Samo će neki patiti za Hristom i spasti ne svoj zemaljski život, već svoje duše. A drugi koji su dobili pečat i dalje će umirati tek kasnije od gladi, kada Gospod neće dati žetvu. U poglavlju 9. dim iz bunara znači pakleno crno učenje o bezakonju, bezbožnim teorijama, a puštanje skakavca nakon dima, oslobođenje demona, teista, komunista, pripadnika kosmopola i tako dalje. U posljednjem trenutku demoni će dobiti slobodu i neće napustiti poprište života do kraja. Njihova lukava politika pomračit će a njihova tela će biti ubijena vojnim akcijama. Do tada će nauka dostići najviši stepen razvoja, čak će govoriti, i to se već sada skoro dešava. To se odnosi ne na prave demone, nego na robote sa veštačkom inteligencijom. Pred kraj sveta ljudi će 2 put pasti pod neoprostiv grijeh. Prvi će biti pred Antihristom na jednom određenom mjestu. Budući da ljudi da će da nadmaše sve narode, sva carstva svojom zloćom i bezakonjem, bit će otišteni Božjim gnevom poput Sodome i Gomore. Drugi neoprostiv grijeh bit će već širom sveta kada mnogi ljudi dobiju njegov osjetljiv pečat na čelu ili desnoj ruci. Sveto evanđelje pozorava vernike na ovo. Oni koji prihvate pečat, nikome neće biti oprošteno. Božji gnev i cijela priroda će se narušiti, a pred kraj će i dalje biti mučeni ovdje na zemlji kao i u paklu. Do dolaska Antihrista postojaće antihrišćansko društvo koje će trajati nepoznat broj godina. To je vjerovatno sada ovo vrijeme. Ova zajednica posljednjih vremena u Otkrovenju naziva se Vavilonska bludnica. Ovo je vrijeme samouprave. Samo društvo vlada, a duh Antihrista nalaže. Logor sveti mora biti shvaćen na takav način da crkva Hristova posljednjeg vremena živi u čitavoj osejeni. Hrišćani će formirati neku vrstu vojnog logora i borit će se s neprijateljima
svete, ali ne vojnim oružjem, već snažnom verom i nadom Boga. Živeće među nepoštenim narodima ko u svom vojnom gradu potpuno odvojeno od njih kasni, od antihrišćanskog sveta.